znate, govorimo o nacrtu budžeta grada, s obzirom da je na uspostavu organizacije i funkcionisanja grada Zenice. Nacrt budžeta grada za 15. godinu je akt kojim je ova služba za budžet i financije planirala prihode, primitke i rashode izdacije našeg grada za 15. godinu, odnosno to je akt kojim se određuje politika finansiranja aktivnosti i programa i nadležnosti ove lokalne samouprave, vodeći računa pri tome da se sredstva alociraju na zadovoljenje prioritetnih potreba lokalne zajednice sa ciljem najefektivnijeg trošenja javnih prihoda. Ja dolazim ispred neformalne grupe građana Opstanak BiH iz Zenice Goran Jerkić i mene interesuju, ovdje sam u stvari svog uklanjanja divljih deponija. Ove godine, što se tiče moje neformalne grupe građana, mi smo krenuli od onog podatka da u Zenici postoji 300 divljih deponija, međutim, slobodnom procenom smo izašli na nekih 500 do 700. Nećemo reći 1000, ali može se i o tome razmišljati. Akcijnim planom i 2012. opština Zenica, kada je snimala tih 300 deponija, donijeli su i odluku da divlje deponije se ukinu sklone do 2016. godine. U budžetu za 2015. godinu njih nema. Gospođa kaže da napravim balans između onoga što tražimo i onoga što... Ja ću vam reći, za Venlovu grad je cifra koja je zastrašujuća. Pa čovjete od cvijeća da bi imanjao divlje deponije. Hvala. Odradna se mjesna granica Smogovac, predstavnik ekološkog udruženja Ekon Vrhovac, samo da se nadovežem na kolege prirodne. Znači, za čišćenje divljih deponija mi smo gore kao mjesni zajednici koje smo imali priliku da uzmemo banke za ovo privatni projekat sa obećanjem da će se ukloniti sve divlje deponije i da će to finansirati u Greška Vlada. Tako nam je bilo obećano kada smo ušli u taj program organizovano odlog. Znači, nikad nije došlo do realizacije nijednog čišćenja jedne divlje deponije. Ovo što je kolega rekao malo prije od 200 divljih deponija, to ima samo u blizini Osijeka. To vam otvoreno kažem da se znači svaki dan se čuju. Divljih deponija ima toliko da se ne mogu ni pogledati. Znači, ja sam sa grupom, znači, svojih građana očistio sve deponije koje su u blizini Osijeka, koje je podržavaju da se, a ne mogu čistiti deponije koje se nalaze iz poličnog sela, sela koja nisu uzela kanče da gledaju u svetu Osijeka. Komunalna higijena grada, 2 miliona i 300.000 maraka, šta je sa komunalnom higijenom sela, šuma i ostalih zelenih površina i svega što se zagađuje i sve to vama dolazi u grad. Meni nije jasno, samo vi pijete, koristite tu vodu, divlje deponije leže na koritima rijeka, mi smo sa... Svi ovdje, vi, predstavnici mjesnih zajednica, imate minimalno spreman jedan od projekata koji je u domenu službe za komunalne poslove i ekologiju za realizaciju. Vrlo teško je napraviti balans. Vi ste vidjeli, znači za sljedeću godinu nama je planirano 850.000 maraka za investicije. U sklopu toga izvješćemo vijeće, daćemo prioritete, ali to će samo ići ono što je najurgentnije. Znači, i mi kao služba bi mogli da dajemo primjedbi vezano za ovo, koliko nam para odobre, toliko ćemo raditi. Ali trenutno je situacija takva, kolegice su morale da vode računa o balansu, da naprave to za čišćenje riječnih korita. Ja odmah kažem, 60.000 maraka, evo ja ostavit ću Varnu rijeku, pazite. Doba dešavanja i svega što se desilo, ja ako vam kažem da smo ispod mosta na Kočevi, znači to vam je kod kantona taj most, mi izvukli samo, znači što je bilo neki 5 kamiona, 5 ambalaža u doba poplava. Samo za čišćenje tog kraćeg dijela Kočeve potrošeno je preko 100.000 maraka, a da ne govorim dalje.
Ovo što vi govorite sada za rezanje, za to, slažemo se, mi koji god rijekom sad prođemo, mi imamo zarez, imamo koje video od metal ambalaže. Ja bih samo molila ovdje prisutno, ajmo podizati ekološku svijest, a ovo koliko imamo para, to ćemo zajednički se dogovarati i pokušati uraditi.